Shot Kenny Pum Pum! Shot Candy Frost! Let's go back and save! Oh, Candy Boom Boom! That's the way, aha! Ada muai wahai tuai luat bayilah apa nau layu nisuane tuai wah kemau apa kemau soke kemau ta ulah kia kia pong tokan lagi kau tu kau malah heng mungkin tatokan homonga himohema kau ya kau ya ini kau kemau ari mau dia kau kemau dia lagi mau tu itu kira tonga tu perhati di kolawat tamai. Kalau yang ini, kalau otru buah imu berpanau dia 11, dia 12, kau ikai ke mau tahu dia soke berpolifesi. Kalau yang ini mau tu bupe, kenal si showcase kenal tu he ini. Kaya kung pwede ba ang lahi ito na kahao katotuloy ba kaya ito nga totono. Girls, detail, come on. Malia, check out! Shot Kenny! Detail, punaw. Detail, tapos kilot. That's the way! Close to you!
Matao kilalo. Itu. Tepuk. Itu. Tepuk. Itu. Tepuk kita hema. Tepuk. Notice for those of you who are having vape or cigarette, please, it's prohibited inside the premises. Please make sure you make your way outside, not on the road, side of the road, have there and then come back. May I remind the bathroom on this side for the males and females on the other side. There's also a kitchen if you want to have a sip of water. Whakamanato ato pe ka kimotolo o gumo ave ato esisea o esiasi ko eni o nofo itua whakahoko mai he sia ata o sai pe ia kako uhi kolomuia tu pe me alele ia o si lele ia he sea ai matua mo tahi matua ke tau si ofa he koloa ai siasi ko eni na ka ke tau to e o mai la yo se wame ki upper room ke south side te tau hiki ta to ki ai whakata me kau whakahua o hoko ata tau fo kakoia whakamole ala ngofua peke ke avesea me ai tua kata whakamole return it back in safe and good condition. Ko ki whakaongoa to pe o ki ai koe whai kakai ka kutau lala ho suka ka panangala ko ke ai ho tina o ki ai whai kakai he kata ko mama aya ko ne tamari ka pasi atu tai to tongi peke tai mari oua ko suka to honololo ko ai ka ke whema whai kakai it's on the door to the kitchen ko hoko atu ko ni te tau hoko atu lewa kia sei ni ula tau e langi pe amo ka inga ufi ko ilo una o ke te te tai ni mi ka ko kata kita pas pasti mai kau tak apa ada ke lau to shine ni lau to ya ko male ko me apa gue mo nau ngai pa malot ko mo ngai hoa he fi mai le lau momo ta ko pe ni o mau pe mo fonua ta ko mau pe I ni fonua ka mauri faka malo ato ta ko to ape every one of you even our young ones who are about to sleep now now to he five I lie on it ko ai tai ma ki pasi ka tau te kia se ni ula tau langi ka makai na ofi ya te mai ema Elina Luani kama sisien bakalahi ke tua ko ya ospe ko ya to pe tau to boa ai tau longa o e fia fini pe tau tatuku ke me au tau tatali ki ai o tau mau ulu ta e pa fasiti che malo
koe ni te teo mai a Elina Luani, Susien Wakalahi, pe heke Lydia Broomfield, ta alunga whakataha ia pe mo Angelina Topeni, pe a koe e tau alunga whakaosi ki he pōni o whakahoko ia i he tahine ko sia teisina. Ko tau toe pe ia whao mai ka taki o kumawe pe tau taimi. If we keep to the time, please come forward, those of you who are ready. If you are ready, please come forward. Ko e moto koua koe ni o kuna ke te teu, ko wino pena na kau i he whaiwa, ka ko e te teu mai a Elina Luani, pe ka Susien Wakalahi. Ata ki whasi koe ni, ko ki mau taulu koe na mau ex-student i ex, na mau toki osi, ko wino o mau i heni, o mau ngawe whakapanga, o mau ngawe, o mau kore ke teacher